gosti i prijatelji Kafe Mostara. Dobro večer svima i dobro nam došli. Večeras nam je pripala velika čast da kao vlasnici ovog malog kafea ugostimo tako značajne goste kao što je olimpijski tim Bosne i Hercegovine. Vama kao sportistima je pripala velika uloga, a to je da predstavite našu malu, ali ponosnu državu Bosnu i Hercegovinu. O najznačajnijim sportskim takmičenjima u olimpijadi. Ponosni smo na vas, hvala što ste došli, da upoznate našu malu komunu, a sada malo o našem restoranu, moja žena će da nastavi. Hvala. Kafe Mostar je novotvoreni objekat koji nije samo ugostiteljskog karaktera. Mi također nastojimo da promovišemo bosansku kulturu putem raznih tematskih zabava, umjetničkih postavki, promovisanje bosanskih umjetnika, pjesnika i pisaca. Uz usluge cateringa nudimo našim gostima i mogućnost rezervacije lokala za proslave, privatne zabave i prezentacije. Još jednom, hvala na posjeti, nadam se da ćete provesti prijatno i ugodno večer sa nama i da ćete ponijeti lijepe uspomene sa sobom kući. Zahvaljujemo se svim ženama večeras što su doprinijele u ukusnim jelima koje vas čekaju za nekoliko minuta. Priprema se u kuhinji večera, jer ništa ne bi bilo bez njih. I to je sve. Hvala, dobrodošli. Hvala, dobrodošli. Dragi gosti, dame i gospodo, ja ću nastojiti da na obe strane da vas pogledam. Iako smo mi željeli večeras da bude ovo jedan neformalan sastanak, jedan prijateljski sastanak, po prvi put naša zajednica u Vancouveru ima ovako visoke goste. Goste iz naše domovine Bosne i Hercegovine. I još što je meni draže da su ti gosti sportisti. Jer sport i kultura je izgleda u ovom momentu, da kažem, ponajviše film, BiH film i BiH sport je naš najizrazitiji, možda najperspektivniji trademark od kojeg očekujemo u sljedećih 10 godina mnogo. Vi ste vidjeli da smo mi, i osjetili da smo mi došli otprilike na kraj svijeta. BiH zajednica je malena, isto kao vaša delegacija u odnosu na one velike delegacije Rusije i tako dalje. Ovaj grad je naša destinacija zadnjih 15 godina, a većini nas će biti destinacija do kraja života. Vi ćete se vratiti danas, sutra u Bosnu i Hercegovinu. Vi imate više šansi da kažete da i ovdje žive Bosanci i Hercegovci i da se ovdje raduju Bosanci i Hercegovci svakom uspjehu naše zemlje. Iz tog razloga, dame i gospodo, dragi prijatelji, ja sam ponosan i kao bivši sportista da pripadam tako jednom narodu koji ima perspektivu, koji ima budućnost, bez obzira na ono sve što je bilo i što nas čeka. U svakom slučaju mi moramo dignuti glavu i nadživjeti sportom, kulturom i našim poznatim duhom sve ono što nas očekuje. Hvala vam mnogo, osjećajte se prijatno i ja vjerujem da ćete večeras malo presjeći te sendviče sa pitom i tako drugim. Također hvala Elmi i Lori na organizovanju večerašnje zabave i molim vas, osjećajte se prijatno. Hvala. Dragi gosti, molio bi malo pažnje. U sklopu večerašnjeg programa htio bih da kažem da će naš hor Zabak da izvede jednu pjesmu za 10-15 minuta dok se pripreme i zamolit ću vas kao što desim za jedan topal aplauz. Hvala. We are a member of the cultural artistic group of the Vancouver, yeah, and then we call Zambak. There's 10 members
and we usually represent Bosnia and Herzegovina on the multicultural festivals and those events. And there is like 7 or 8 those members right now here. Večeras ovo nije planirano i nije nikada, jednom prilikom smo izveli. Zambak je kulturno-umjetničko društvo i kao što vidite ovdje su žene, horska sekcija žene, muškarci se mogu priključiti isto tako da pjevaju. Mi kako volimo svoju Bosnu, volili smo i volit ćemo je i uvijek osjećamo nostalgiju u svom srcu i tako nekako nam bude lakše kada zapjevamo. Pjevamo sevdalinke, zabavne, narodne, ali imamo neke probleme uvijek sa muzikom, jel tako? Nekako se i pjeva, ali sa sviračima imamo malo problema, pa se snalazimo kako znamo. Mi smo pronašli jednu divnu muziku, možda vi vjerovatno koji ste došli iz Bosne znate Patriotska liga, a muzika je, zove se Bosna moja zemlja. Pošto smo, kažem, nostalgični, onda i pišemo, i pjevamo, i pišemo, tako i griješimo. U jednom momentu mi je došlo da napišem tekst na ovu muziku. Mi smo izveli samo jednom i nismo još dobro uvježbali, nadam se da će vam se svidjeti. Ovo je poklon našim učesnicima na olimpijadi i svima onima koji su došli sa njima, a i vama, našim dragim gostima. Najda
bili su veći prostori, ali definitivno nama srce nije kucalo i nismo bili tako radosni kao večeras ovdje s vama zajedno. Ja želim ispred predsjedništva gospodine Siniša Kišića i gospodina Marijana Kveća u moje ime da se zahvalim našim ljubaznim domaćinima, ali vas mi zamolio da još jednom pozdravimo naše sjajne sportiste i njihove trenere. Ovi mladi ljudi su zaslužni što je Bosna i Hercegovina u Vancouveru, što je naša zemlja na olimpijskim igrama i njih doista trebamo slaviti. Još jednom ćemo ih pozdraviti. Mi nismo imali priliku da nosimo puno poklona sa sobom, ali evo večeras simbolički ja svoju jaknu, dakle jakna Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine koju sam ja nosio na ovom takmičenju, predajem našem Mostarcu i našem prijatelju. Neka vam ona stalno govori da mi mislimo na vas, da ste vi dio Bosne i Hercegovine, da smo mi dio vas i definitivno naša srca ostaju ovdje zajedno s vama. Hvala vam puno. Tuga mu se osjeća u duši i ta tuga u meni se javlja. To je pjesma iz mog rodnog kraja. Bosna je majka, Bosancima.